Tēnā koutou te whānau. Ko mauna pohatu te mauna, ko whakatāne te ao. Ai, ko rua tāhuna te rohe. Para tēnei ripi a tākuna inua. Ai mahi au, mo tēnei mahi parakore. Te āhua tana o ēnei mahi, kia whakapai ai mātou o konei o ētahi atu wāhi mo te hanarua. Harakau mo te tiaki mai i te whenua, mo te whakawehewehe, whakamohio tana ki te hanarua. Welcome everybody, my name is Paratene Ripia, Pato for short. I'm from Rio Tāhuna. I work for Parakore and being asked to do this camera promotion for Parakore. Because of our isolation, Rio Tāhuna is a stronghold for, we call ourselves Te Kohana or Tūhoi, means everything about the koha. Okay, because of that, we have a strength and a history tied to the whenua. Mauna Pohatu is our father, Hine Pukohurana is our mother. So with our beliefs and traditions we hold in Rio Tāhuna, it's paid an asset for us as young people learning the old skills.